njengoba ngisaxoxa sekubuya abanyombethe engibagcobile-ke namanje abombethe abavezwa ngisho ku-TV ey'ndabeni zapha 7 lezi serious those are one of indaba engibanyanya engihlezi ngikhala la abantu baqopha umlando wesivini mangasuye wesivini right now iwesivini ibiyelwe angazi kangaki manje ibiyelwe ngicela uqala olunye ibiyelwe nje kaningi yabo to into eyenziwa yilawa amajita lawa amajita mfethu hey ovelaphi babegwetshiwe yabo so into abayenzayo ovelaphi la bahlala ema-isolation awoni laye ngithi ngiyazi ukuthi babeplane kanjani or benzani but into eyenzeka nje ukuthi bathe besasemakhulukuthu ekseni kwafika ujele I'm talking about iboshwa serious ezazaziwa futhi ukuthi if into this ziyayenza so into eyenzeka ekseni zathi ibalo although ngeke ngazi noma zayiplane naye yini ujele noma istory si right yini ukuthi bamxaza ujele bamkhomba ukuthi akavule la wavula because ekseni khona into ekuthiwa ukuxegisa ujele ufika avula isicapha imaster ayithambise asiyabosisa mesivulekile bese ivala kayo yabo so wathi mefike ezoxegisa waxegisa wayivala kanye imaster ukuthi lezi zamxaza noma mhlambe wabusa kuyisimokolo I never know but into eyenzeka babamba ujele bamfaka ngaphakathi emakhulukuthu omunye walabafethu wagqoka ingubo zojele and you can imagine isekuseni la basafika ojele bonke beze emsebenzini lo usemakhulukuthu yedwa phezulu baphethe isibhamu labantu one isibhamu usingene kanjani ejele and kwaba umlando lo mfethu kwaqala nga ewezivile ukuthi iqhuma isibhamu ngaphakathi ejele so lo mfethu umebevela ujele la bamkhiyele bavulelane bonke agqoka ingubo zojele abe ujele straight bebehla kangihlala esi3 so ekseni uzuleke ngathi oclass bavulelwe ekseni sivuleleke ngathi ekseni njengenhlala yenza ngisebenza e-reception ezansi nami nginde ukuthi kuphake kudliwe because anihambi ngaqeda ukudliwa ngiyambona lo jele owehla neboshwa kanti isiboshwa kodwa ukuthi nathi siyiboshwa sinakile yabo no baba cabanga even ojele abanye abazange bazibanake sehle la ubastard uphethe ukhiye naye hawu nekufikwa la ngaseviseni vekuqhamuka kujele omaziyo athi lo jele ayingeke noma ngathiwane lesiboshwa ngiyasazi yona velaphi usujele yini afuna kudonsa isibhamu lo mjida kanjalo hayibo yabo angazi noma nojele bebethe mhlawumbe ukuthi kuya-act or i-stage play or kuyadlalwa yabo but-ke I do understand ukuthi nami ngeke ngize ngingathuki mfethu like ngiyiphoyisa ngibone isigebengu sesigqoka uniform yamaphoyisa iphelele ngaqala ngidideka ukuthi kwenzakalani la so wathi naye bebona into kanjalo wakhipha isibhamu wavula shaya 3 bullets phezulu into engakaze yenzeke eDurban Westville since yakhiwa early 80s yabo ndoda kwasho 2 bullets yabo nje obuqhuma kwabaleka ojele babhuza bashona le ongakangeni babaleka naye yabo nje khona ubaba osewashona wakuthi ubabukhali wasesectionini wabuya kudabuka yonke le ndawo iblue indlela ayithuke ngayo so ngizama ukuvezela ukuthi mfethu kwaba isihlungu ngempela bebephuma labo jele futhi bathi bephuma nje la ngaphandle kanti nalesi i-social worker liyafika ngemoto balikhomba ngesibhamu balithathela imoto bangalikhiphi balithatha balibeka ku-dashboard wemoto base belibamba kanje ngezandla yabo so imoto nje iyahamba lipressiwe kanje kwenza ukuthi noqhamukayo mhlawumbe uphethe something azi ukuthi kuhanjwa nani because phela ngithi vele nje wabeka uzosho phezulu ukuthi hey labantu abeza lapho ukuthi and ibamba ngemoto ye-social worker so nje into yabo yaba it's one of the best escape ngayizwa eyenzeka eWestville becele mfethu kamnandi ovelaphi abantu sebeqile cabanga ngoba beqa same day sibuka indaba into yabi yavezwa ukuthi hayi beqile ovelaphi kanje kumnandi ayisijabuleke so ukuthi hayi kwaphela siyayijabulela iboshwa mfethu akumnandi ukubhantinta
into engicasula kubona mfethu beqa is mastermind because kwaqala ngqa ukuthi kweqe iboshwa ngesibhamu kwaqala ngqa siqhuma isibhamu ngaphakathi eWestville yes kwaqala ngqa ukuthi kweqe umuntu azangatholwa from Westville but mfethu into engicasula kubona baboshwa lingakapheli ngisho isonto mhlambe baboshwe emva ka 5 days or I can say after a week ngoba babelokhu bevezwa nje njalo indabeni ukuthi ama wanted oh siyezwa ngelanga sebeboshiwe sizwa ngojele ngoba phela ojele bayaxoxa bayabhoreka abangani babo kugcine sekuyithini bathi ayike abangani benu sebeboshiwe bethi siyabuka ngempela endabeni hawu baboshiwe labo labantu mfethu basase police station indaba yabo kusadilwa nayo angidinwanga kanje sengicasuka mfethu ukuthi ningathi leqe kanzima kanje niyoboshwa ndawonye futhi because la abantu bakufanele mfethu bese beqile madoda seqile sijaya iminyaka because babeshaya life abanye bafethu seqile ngithi ndoda ichwane uma igxumele yabo ngaze ngathi mina nami phela ngangisasejele ngathi yazi labo bekufanele bethi beqa nje namhlanje bavuke nakusasa ekseni bayobamba inkunzi le inkinga le yenkani vele abasenandaba ngithi bese benemali bese kuba umgodi ngemgodi bona futhi khona into abayiplana abayiplana isikhathi eside ezisibahlale ndawonye angazi ubalo abampimpa but nje bayabanjwa bebonke kanye in a week time kunomfethu ekuthiwa All Star nganginaye eMaritzburg ejele ekuthiwa amafunza ebizwa ngokuthi seSifontein lela jele liseMaritzburg but emakhaya khona so ihlala ama medium wodwa mengithi ama medium ngikhuluma ngeboshwa eshaya iminyaka emincane because nami ngaya khona ngoba sengizophuma vele yabo so lela jele ilo eliprovidela oWestville ngenyama ngomazambane into nje ezingadi because lona linemfuyo iboshwa zakhona ziyasebenza kuyatshala kunendawo ewudeda ngendlala tshala ocarrots omazambane yonke into ongayicabanga nje and lento le ayitshalwa like ijoke yonke into yakhona organize nje wena wabona izinto engadayiswa ngisho kawulweka eziquality into yasejele iquality yonke mangikhuluma ngenkomo yasejele ngikhuluma ngesixesi ngaka ingulube zasejele ndoda ziyakuxaka nawe because yonke into angithi izinto zika government so yonke imishini ikhona yabo nje inkomo mayisengwa nje uyabo cha mengithiwa isedere ngempela so lela jele liseduze nemizi imjondolo izakhiwo iboshwa ezisebenzayo ziyakwazi ukulusa inkomo so uthi yabo nje bakila uthi lapha ya kuloke indawo yabo lapha ya sayindawo yale nje so iboshwa ziyakwazi ukuhamba iluso mhlambe zo3 bese ayifike lapha njengoba zo3 obhaka noma ngaphansi ko-orange ufaka iskindi neskipa khumula orange ayibhaka sange iskindi neskipa afaka obhaka noma iteko afaka ashiye nethule ayongena ngaphakathi kule mizi athi alibiyele phela nje serious mengena kule mizi leyo landa insangu yonke into edingana ejele ngaphakathi ela jele mfethu ngalikambi igama ngathi kagogo hayi yagogo mfethu lapho uyatshelwa ngisho ufika kuthiwa la siyadla ke la into enenze Westville nje lapha ijele kwazi ukuphaka ngisho umbila jothi iboshwa itshala umbila ungasuka la ndoda ufika yabo lo mbila bese siphake ntambama jothi na uthola isikhwebu sakho nawe yabo lonto noma babe nomona ngojele kwanje ijele lokuqala engangibona iboshwa ibuya nenyama inyama eyosiwe yabo kanti bekusuke kuhlatshwa sothi kuyahlatshwa lenyama ezodliwa ijele lonke vele yabo bese ziyayintshontsha kodwa nje ama inside babebuya nawo abethi bebuya nje uzobuya ethi ngiphethe usuba mfethu 20 rand usu 50 rand umqaphe yabo nje ijele njalo elivumeleke ngisho eWestville imani pheke endlini nine stove siyaboshwa eMaritzburg buthebelele yabo eframe pen le ethengwayo indlu nendlu nayo yabo ebusuku nje yafly lapho ujeli wazi ukuvela kanje ebafethu khamba ngishayela ikhofi lapho yabo sibeka amanzi cricket sekushayela risho ongaliphuzi ngisho kwakho ibo seshayela hot chocolate sifayi icremor ushawo risho yabo lonto so ngizama ukuvezela ukuthi beli open kanjani yabo line freedom khona umuntu obekwazi lapho uthi eqe
kanti hayi ngoba eqile ufike waphuza wadakwa kwalala uthi yes usefikile ekuseni angithi akhuluma ngitheni kwena wrong count uthi kushiwe wathiwa wrong count kushoda ba kuze kutholakala ukuthi uba babizwa ngama monitor nabantu abasebenza ngaphandle so imonitor lingekho uSibani manje ahleze kosha yabo so uhambile wafika waphuza wadakwa or usenentombi lapho yabo kuthiwa ayibondoda sekusho intombi yakhe hayibo uhambe ejele wena phela yabo afike ejele ekuseni uyabo uthi izojump ngithi akayibuyisele uma uyibuyisele futhi bayajabula phela nabo yabo mhlawumbe uthole uyadimothwa bakupalisha abantu abakupanisha ngayo so lo engitshela ngaye ukuthi All Star na ke wayehlala ePoint All Star wayelo ehlanganisa imali uyadayisa yazi won't believe All Star usibehlane kanje sibhema bathi qonqoshe mfethu mina ngiyahamba ngithi uyapi athi ngiyeqa isifaith lasilekuswayini sithi uqala kanjani uvela uzogoduka nje ejeleke mogoduka in 2 years mfethu uyagoduka in 2 days inkinga yakho yabo so mfethu All Star mfethu bahambe baye mangizwa kuthiwa bafike engadini washintshe umuntu engathi naye akaphindanga wabuye badla phansi lutho mayicingwa All Star na ke waba nenhlanhla ke la cause akatholakalanga waze wabanjwa ngoba eseboshwe elinye icala but umuntu oweqa ilo weqa encome ayiloyana ke wabhayizayo kodwa lo weqa encome ikwerekwere kahle leliyana but lesenesikhathi lisebenza ekitchen lokuka so encome hayi ncome ejele nje mawusebenza la kule department okuyona uya ngothi trust esesinganani ngojela uyakwazi ukuba nokhiye because akubona labo khiya abakhulu kube ukhiya abancane mhlawumbe uyakwazi ukuvula la ungene la yabo labo khiya abanjalo but kule environment enisebenzela kuyona so lo mfethu futhi wayehleze ebeka imali ukuka mawukuka ke ukudla uyakudayisa nanokuthi awukuthengi akufani nje umuntu odayisa insanga ejele ukhipha imali ayo order understand ibuye insanga igoqa idayisa umuntu osebenza ekitchen akuthenga ukudla kuyafika ukudla ekitchen umsebenzi wakho usakutshontsha ekitchen akufry ngale ndlela right yabo udla iqande enjenge lasemnyango hayi scramble lesifaka isponge uphuthi loligcwele indishi yabo lonto so lo blue bunch lo wayesenemali isiningi yabo nasesitolo amakolekole anokufika ezombheka yabo mfethu engixoxela ngaye ma bro waxoshwa ngisho ojele ngenxa yakhe esitolo unemali eziza la ku 20000 hleze kufika amakolekole amanye ezombhalisela imali kuyele yabo kanti uplan ukweqa le corruption abayenzayo ke ojele lo mfethu akwazi ukubacela ukuthi khose ejele imali ovela uyikhiphe imali uyikhipha kanjani ulinda usuku lokuyothenga esitolo belifika usuku lokuyothenga uginqe bese kuyashiya ukuthi uno 5000 thenga ke usho ke esitolo ngicela ukuthi lokukhomba yabo ulokuletheka ulokumayinazwe emalini yakho yabo awuyinikezwa yo cash so lo mfethu futhi wakwazi ukukhuluma labo baba basebenze cash ithiwa ise cashier yo abasebenze cashier vele basithanda ojaye oma ithi cream ojele bayithanda manje isimokoni so le ndoda ithi kubona icela ningikhiphela u10000 emalini yami ninginikeze in cash yabo mina ngizonipha u3 ayi bajabule bafu yabo bamnikeze lo 10 abanikeze u3000 wakhe hayi ke kube right awuke kanti uplan ukweqa ngakusasa hayi nje intatha akhwanje into alahla ngayo yena ukuthi akahambanga one way wahamba wafika ehlathini wacasha uphuma kanjani ejele lisafe kanje ijele phela ngithi kuneyindawo nasencome kuneyingadi nakhona kuneyinkomo so ulandela indawo yengadi ihamba yami izokukhiphela emzini yabantu ijele ngicela ukuthi uthola ukuthi lila ijele leli kodwa ifence yalo iziyophela la nje yabo nje basila sisemplazi ka F or ka C uthola ukuthi ke ijele lila but ka H or ka J ila kuphela khona ithiwa indawo iboundary yejele so yonke le ndawo inengade ehlukahlukene enye kwenziwa ukuthi enye indawo ayisasebenzi kwakukhandwa imoto eyo yabo ijele nile indawo eningi so solo baba wahamba abazofika ezakhiweni angisazi bizwa ngani le ndawo eyalapha nanokuthi ke
shuthi wayesaba abantu because into eyenzakalayo uma weqile ejele wakubamba phakathi wangalapho wakubuyisela ejele uthola igross yabo unikeza igross serious uma weqa nje ejele umphathi wakubamba ukubuyisa uthola igross benzela ukuthi bakubange sibanga ukubuyisa i-cross ithola lo umphathi wonke noma ilabo bantu abakubambile hayi futhi bayithola yabo nje bayazi ejele unikeza inyama yonke into ikhona yabo so lo muntu into akahla ngayo futhi yena iyodwa ukuthi angahambi one way ame athi ngizohamba ekseni ijampeke la ekseni siyavuka nje thina ejele esizwa ngathi ngogugu ekseni asiphela mesivuka funa simane mesiyodla iparish ekseni siyokuthiwa fethu weqile usibani bani hayibo indaba iyakhulunywa nje ithatha ejele ayihlali phansi ayisibuyele endlizi guys sidla ngayo iparish ekseni yeba fethu weqile uba ayokhoza umyekade angimbona useqama amanga ewangitshela mina yabo sizakala senihambisa nesikhathi hamba isikhathi phela indaba enje latest yabo hawu izwake isilimo senje emini ngo 10:11 futhi salahla sangena emgwaqeni vele indaba sisithe saka into yambambisa uphethe isikhwama esikhulu ulayishe yonke into yakhe lezinto zasejela yethu because ejele contactiwe iration esiyibiza ngelation ngesizulu okuthi makhishwa ithishi yami nami ngiba nethishi yami irole yami icolgate yami iyona ration ke leyo ngamashit dam sho yena lezo zinto angithi abanye babuye bayithenge ebushweni ebhemayo uthi ayisithi colgate umuntu uqalekile ngiyithenge yabo uzophinda azosahamba la uthi angifayise colgate so esho uthi wayeqoqa nje uyazazi vele uyikhona kalokho wabanjwa mfethu same date yangicasuka kuyena mfethu yabo lo muntu mfethu wabanjwa mfethu wabuya naye akashawanga kanje so those are my escapees engikwaziyo mfethu hayi lawa amanye bosisihleli nje kuthiwa sithi sikhali alathi twa kakhulu umuntu oweqile ujezwa kuthiwa hayi ubanjiwe bejwayela kabi loyo yabo but ngikhuluma ngabantu abagcine bekwazi ukuphumelela abantu sebekude